Alright. So guys, welcome to another video. Yeah. Roll the intro. Kisay dog. Kisay dog. Pakyaw, pakyaw. That my career is over. I mean, I proved it and my last fight against Matese, and now I prove it again at age of 40. So Manny Pacquiao's journey still continue. With the onslaught and those rallies, did you feel as though you were watching the end? Dog si Pacquiao. So, karon it's Sunday, January 20. Away ni Pacquiao. And guess what? Daog na sad si Pacman. Woo! Power! And also, Santo Niño sad karon guys. The Feast of Santo Niño. So, you know, wag nagnaji something ani nga karon adlaw. One, two, three, go! Stop, look, Hey. take a book, Hey. and a flight to Bohol and experience the greatness. Everything you gonna see, everything you gonna feel will change you all. Stop, look, take a book, and a flight to Bohol and experience the greatness. Everything you gonna see, everything you gonna feel will change you all. Alin na diri kay natuan ng sugdan. So, spoiler pa to ha, spoiler. Actually, we're making a project now to promote Bohol and its tourism activities. Happy birthday to you. So, birthday karon ni Armar D o ni Jeremiah Galarido. Yan, librehan mi ni Andoy. Hindi lang doha. Birthday man niya karon. Salamat. Dah. 24 na ni. Sabi, libre nyo. Angelibin. Gia Jin. Gia bin Buba. Libre, umaga. 20 lang mo. 20. Taga na to 20 si Ray. May, sa likod ba ka may? Taga 20 si Ray. Salamat. Good morning. Nata karon sa BANAT-i.
all it got, they cooking not stop. Ain't nothing I can take a set up. Leave us belly, leave us take a set up. Ain't nothing I can take a set up. Leave us Saka na to. Saluyon ako. Muna yung ICM. Kani. Muna ang Island City Mall. Milita kay klase pa na ako. I just wanna put it. Finally, we made it to the top. So, muna ang first sikad for this year. I hope nga magsunod-sunod din siya. Kaya gusto ko ma-fit na. I want to maintain a healthy lifestyle. Kauban akong babe, si Dale. Hi Dale. And kining apart sa BANAT-i. Muna ang Dawis. And kining apart, muna ang Dawis Panglaw Island. Kani. So una maklaro gani siya kay ako may mga sagbot. Pero kinanubo naman. Now, here's the problem here in BANAT-i. Mga tao nga manong dire. Pagdas like mga kan sagbot. Pag manong dire sa BANAT-i, ipuson ta ninyo yung mga sagbot ni ibili na ninyo. No? Nature Spring. Sama na mo gi-chaser. Daghan yung sagbot. Oh, kung kinsa makita niyo video, palihog ko pahibaw sa mga awtoridad para na mo ubadlong ano yung mga gipangbuhat ano yung mga tawhana na kalat ta kayo BANAT-i oh. Dili mo nga yun sa una nagagrabe yun ng mga tao. Hey pay butilya o kung ano tanduway ram bihang pa na. So back in the vlog, ang gusto na ako kamahitabo ka ng tuwiga is to mag every TTH, mag bike or swim kaya gusto ko ma-productive ang year. And also iwas sa mga social media sites kay usa sa makalangan sa adlaw. So view kayo. Look yung view. Nalay basura. So ang best part sa ako mag-bike ko guys kaya ang downhill nga part kani oh.
So, gikan na ta sa BANAT-i. Pero napadon na ta sa ayan na to ang vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe below. Peace guys. Apa ko 9 AM nga klase. Woo!